Eerste addisionele taal, Afrikaans, Prep, Junie 2026. Goed julle, kom ons begin. Ons begin by die alfabet. Ken jou alfabet? Jy kan saam met my die alfabet opsê. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Goed. Alfabetiese volgorde. Alphabetical order. How does that work? Ken jou alfabet. So you must know your alphabet. Kyk na die eerste letter van elke woord. Look at the first letter of each word. As die eerste letter dieselfde is, kyk na die tweede letter. So if the first letter is the same, look at the second letter. En dan plaas jy die woorde in volgorde. So place your words in order. Skryf die woorde van bo na onder volgens die alfabetiese volgorde wat jy gevind het. Tydsvorme, tenses. You've got future, present and past tense. So dit is toekomende, teenwoordige en verlede tyd. Teenwoordige tyd, the present. It is what's happening now. Dit is wat nou gebeur, vandag, hierdie tyd. Verlede tyd, the past tense. It already happened. Dit het klaar gebeur. It could have happened yesterday, last week, last month. So onthou julle, you have to remember. As ons 'n sinnetjie maak, dan sê jy, ek het my kat kos gegee. So dit het gebeur en jou werkwoord kry 'n ge by. So ek het die bal geskop. Ek het my kos geëet. Toekomende tyd, the future. This is what will still happen. It must happen. So it can happen tomorrow, next year, next week, and so on. So then you use gaan of sal. Soos, mama gaan na die winkel toe. Of, papa sal sy kar nog was. Lettergrepe, syllables. Wat is lettergrepe? What is a syllable? A syllable is when you divide your words. Dit is tussen vokale en konsonante. So it is between vowels and the consonant. So if you look at appel, as jy na appel kyk, dan is dit appel. Messe, hande. Or you can also say lemoen. So when you clap your word, then it will fall on the letter where you have to divide it. Selfstandige naamwoorde, nouns. Do you remember what a noun is?
A noun is something that can stand on its own. Dit kan 'n plek wees, it can be a place, dit kan 'n mens wees, can be a human, animal, or it can be a thing. So you can say like chair or TV or car or dress. That is a noun. Mens kry 'n eie naam. Dit is 'n naam van iets of iemand of 'n plek. 'n Voorbeeld is Suid-Afrika. Beeld wat 'n koerant is. Sipho van Riebeeck, dis 'n van. That's all nouns because you can see it. You can see the person. Soortname. Soortname byvoorbeeld 'n blaar, 'n tier, son, koerant. Abstrakte selfstandige naamwoorde, liefde, jaloesie. Versamelname, 'n skool visse, 'n bos blomme, 'n trop beeste. How do you know when something is a noun? It has a plural, or it can have a plural, a meervoud. It can have a gender, 'n geslag. It can have the word die of 'n voor in front of it, so that you can say something like die kas, 'n lepel. Byvoeglike naamwoorde, adjectives. What is an adjective? An adjective describes the noun. So die byvoeglike naamwoord gee meer inligting oor die selfstandige naamwoord. There is a snail. So maak 'n sinnetjie. Die slak. And now we have to give more information about the snail. Die stadige klein slak. Goed. Dit is 'n warm dag. So the day is warm. Die klein voeltjie het sy vlerke gefladder. Hoe lyk die voeltjie? Die voeltjie is klein. Die twee gawe meisies het na die nesie gekyk. The word gawe describes how the girls are. Hulle is gaaf. The two friendly girls looked at the nest. Leestekens, punctuation. Leestekens is simbole wat in skrif gebruik word om sinne te skei. So when you make a sentence, you have to use punctuation. To divide some sentences, it cannot go on like a train. You have to divide it. Goed, die uitroepteken. The exclamation mark. That is your emotions. So, stop it. Kom hier. Alright, then you get your question mark.
jou vraagteken. That is what you use to make a question. Soos, wat gaan hier aan? Hoekom is jy laat? Then you put a question mark at the end of the sentence. You use a comma also for when you make a list. Byvoorbeeld, Mama gaan winkel toe om eiers, brood, melk en ham te koop. We use a comma between all the words that we have in our list. And then you get your full stop. That is when a sentence finishes. Soos, Papa slaap, of die baba drink sy bottel. You put a full stop at each sentence. When you start a sentence, you use a capital letter. A hoofletter word gebruik aan die begin van 'n sin of vir die name van mense of diere. So when you give your pet a name or a person's name, that will have a capital letter. So aan die begin van 'n sin, name van mense en diere, name van plekke en straatname, Durban, Suid-Afrika, of die maande van die jaar, die dae van die week en vakansiedae, like Easter or Christmas. Dit is wanneer jy 'n hoofletter gebruik. Vokale. Vokale is kort klanke, so vowels are short sounds. Wanneer jy 'n woord soos kar of hen of pil of rot gebruik, is die lettertjie in die middel kort. So you get a, e, o en e. A, e, o en e. Synonieme en antonieme. Synonyms and antonyms. Synonieme or synonyms is the same thing. It has the same meaning. Soos bly en gelukkig, lekker en heerlik, familie en gesin, present en geskenk, praat en gesels, groot en massief. You can go and learn these words here. Just make sure you know that this is the same meaning than the other word. Antonieme, antonyms. Woorde wat die teenoorgestelde beteken. It has the opposite meaning. Soos mooi en lelik. It's beautiful or ugly, short and tall. Goed, kom ons kyk na 'n paar. Groot en klein, koud en warm, vinnig en stadig, hard en sag, dik en dun, vol en leeg. Look at the pictures. The pictures usually show you what
is the opposite of the word you are looking for. Diftonge. Goed, 'n diftong is 'n spreekklank wat uit 2 vokale bestaan. It's usually words like oi, I, ai. So it's words that have that long vowel, soos oi, mooi, fooi, nooi, haai, braai, leeu, mew. So when you learn this word, just say the word, practice the word. Then you can somehow feel how your mouth is changing. Dan kry ons diftonge met net 2 letters. 2 sounds. It's like I, o, ai, ou. So there also you can see that your mouth is changing when you say the sounds. So just look at the words, soos muur, by, muur, mure, koek, koeke, kous, kouse, muis, muise, by, bye, deur, deure. So if you listen well, then you know. Did you hear my voice did change how I pronounce the words? Voegwoorde, conjunctions. Sy moet bank toe gaan. Sy kan winkel toe gaan. Voordat. That is when you have 2 sentences and you have to make it one. So woorde wat 2 sinne verbind met mekaar. Dit is 'n voegwoord. Om die sinnetjie of die 2 sinnetjies een te maak, moet jy die woord in hakkies gebruik. Sy moet bank toe gaan, sy kan winkel toe gaan. So then you do it. Sam moet bank toe gaan voordat sy kan winkel toe gaan. Dien gaan weer speel. Hy word vir die span gekies. So then you say, Dien gaan weer speel, mits hy vir die span gekies word. Remember, when you write your second sentence again, then you join the 2 sentences. The capital letter falls away, and it's just a normal word with lowercase.